Kastala ti biyag! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti tao anapalangguad ken mananggundaway, awan ti mayat amakidanggay. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biyag! Marimir na. Oh, big-bigat. Di naksingaon, tanay. Sibsibugak dagito'y nangingina, masitas ko. Ay na. Saan ka asingaan? Adala ang ibagakan ka. Diyak kaya ti makichismis. Ay na. Saan na chismis daytoy? Adda nga rod ibagakan ka. Anya aya dayta? Ag-birthday dya junior ni Manang Pasita. Ita ka din? Mapantayo Takaruba tayo nga rod. Di dakto pa inimbitara, mapanaki din. Ay na. Imbagada nga rod kanya, nga ibagakan ka. Ay, sa anak a jas-jas. Sapol mat nga iso amis mo at imangimbitar kanyak. Ay na. Amin tayo akaaruba. Imbitado. Ay, sana ka basta mapano saan da ka personal nga imbitaran. Ay, huwag gayam. Sagmamano ayaday tamasetas mo? Tako naman nangina. Sa nga ribaw, ti kababaan. Ay, sus! Nagnginam at gayam. Ay, isumat lagayam. Nga oray mula inyaramidan itilinong da. Nga may, sana ka basta-basta gatang iti masmasetas. O, kaya't kasanungay. O may kamaki birthday? Wano saan? Anya aya ti sagana da? Pansit kanot, fruit salad, spaghetti, kasyay. Ordinaryo laang magayang ti sagana da. At dalumpia kan cake. Dagita laang. Kunak ano at buo alit sound. Juan, Junior, sigurado, umayak to. O Elbey, nakaisang kan. Umay kaminto ka ni Mama. Asino day ta kasarsaritam. Ingkagluton ko na. O sige, bye, Junior. Advance happy birthday. Junior! Asino day ta? Ni Junior, Kan nangag ko abardina. Juan, Mamang, mapanta ka no. Iso day ta, di anak ni Manang Pasita. Amo yung matgaya. Oh, sa anak agbibisin ang mapan maki-birthday. Oray pa'y kaaroba tayo day ta. Anak ko matdakas na ngay. Kanya lang, matisagana da. Lumpiakin pansait. Mapangka. Classmate ko ni Junior, Mamang. Ibagadan to, pa'y agbibisin ka. Ay saan ka amapan? Di ka lang mabaeng. Ado ti merienda dito'y balay. Adayo ana imimas. Ngamday tahan, dada Junior. Anya kayo matan, Mamang. Killjoy kayo man. May katulungan nga agsagana, Manang Pasita. Ay na, agyaman ado at talaga tinas ka na maisagana. Ay no. Nagadun samot nga minti umay inton birthday ni Junior. Tani, nagadot ti tugaw. Ay na, binunod ko pa'y dagita ija munisipyo. Ay pampanunutak ngamin dagiti classmates ni Junior. Kan dagiti amin akaaruba nga umay. Ay, huwan gayam. Binagaakon dagiti kaaruba tayo. Ay na, agyamanak awan nga minon oras ko amapan mangimbitar kadakwada. Ni Marimir na, ti saan kano nga umay? Ne, apay ngay kano? Ay, sika kano ti personal ang mangimbitar kan kuana. Ay, awan nga rod panawin kon. Kat ni, inton Sabadon ti birthday ni Junior. Bay amon no saan nga umay? Anyangay nga rod, saan mo mat amabalin apilitan? Ay na, sikan ati makaam mo. Tani, mapan mi manen bayadan kanilakay ko, di partyan tayo ababoy. Oy! Adagayam maparti? Ay, katwan
Apay, naggap-gapuan mo. Rumabieng nga agawid ka. Timulong ak nga rod, kadama ng pasita. Timulong ka. Agpa-birthday da inton Sabado. Di mo ko naan amapan ka maki-birthday. Katuan na. Abay, saan ka amapan? Ay, kabaulak ti gumatang itinaimas asidaog. Aggidan tanto amapan. Saan na kamapan? Barkada ni LV ni Junior. Ay, uray pay. Na, anya day jay? Parpartsendan jay baboy asagana ni Junior. Ay, ada maparte a baboy. Kunak man ulumpia ken pansit laang ti sagana. Ay, katuan sigurado nga umayak to intong birthday, Junior. Umay ka nga umay Tas si kanto ti partner ko nga agsala. Ada ba'y pasala? Anya nga dahita, disco. At damin ditan. Di ka madanagan. Umay kamin to kada papangko. Apay ada kayo lang ngay. Ninanang mo ngay. Saan kanumat nga umay? Aglaban sa kano? Kat naggayam da kini mamik. Amumatan ni mamang ko. Medyo KJ. Angam, di ka madanagan. Umay kamin to kan ni papang. O niya LV, nakarubot kan. Inta na. Wen papang, umayan. Nagbayag kalakit din ayang agrubwat. Nag-make up aknot basit, papang? Inta na, tani, malaman. Mapantayaw. Nakasukat kamay, mamang. Kunak man usang ka nga umay. Apay kumasa anak amapan ket nagpartida maut. Ni, anya ngay deta awit mo, mamang. Nagdakkel mo't day taginatang mon a regalo. Regalo ka diti karga dayta abag, mamang. Ay na, agyaman aktaimay kayo kan ni LV, pare. Ha, awan maray. Ni Marimir na ngay. Ni, awan mo't dito'y abay ko ni nanang mo, LV. At dalaang mo't itay dito eh. Ay naban na siguro kinita dagiti kukumari na nga da dito eh. Nala, panawan kayo pa'y Tay nakasikasuan, dagiti daddo maabisita. Sige lang, maray. Uy, LV, napanan ni nanang mo. Jakmat na si putangan, papang. Sapay nagdakkel di igam na abag. Anya ayat ti karga day je abag. Imaron sa manang di sakit ni nanang mo, LV. Anya asakit na. Ay, kunak no na ikat day jayan na sakit na. Ne, ay na, umay kamat gaya, Marimir na. Kunak man, kunamasan ka nga umay. Pinilit daklaan. Isu nga imaya. Ngam aguray ka. Sapay kumata, nalinis dagiti kunsarak ng tinidor anak kasagana di talamisaan. Ay na, saan ka madanagan ka dagita kutsara kan tinidor? Tadalinis dagita. Apay, awanan sa bala ang pagtinggahanan. Puro plastic dagitoy. Makapakansar. Awan mat nga ron di mapulot a pinggan a mabuoy. Ngayon, saan abali Taadumat dagiti sagana. Oh, nakitam ka din, jay bu alityon? Makapahay blood data. Oy, di mo kayat? Agday-day ta kanya. Kan may isa, inaldaw ag gumatang nila kay ko itilitsaw. Oh, ket, anyangay nga ron ti kanam kadagiti sagana ni Manang Pasita. Ramanaklaang mat dagiti sagana na. Kababain mo, no jak ramanan nga oray basila. Papang, agsala kaming ka ni Junior. Buyanda kami O sige, saklaang timang buyakin ka. Awan mo ni nanang mo. At dalaang dita igid-igid day jay. Imposible anagawid. Sige, lalayngan ti agsala anak ko Napanan nga tan ni Mirna. Nakatukaw ka lang ditoy. Nagkapuam. Tulungan na amang idolin ka dagitaw. Ha? Ano na kita? Damaga pa lang mo. Lukat mo rin tabag mo.
Nakasupot-supot mo na karnita kita. Katamki din day tabagmaw. Uman ay ayaday ta insupot mo dito'y bagkaw. Ay, mapanak pa agala. Anya? Oy, saan ka pa kontento ka dagitoy? Ay na, nagaduwa maisupot. Sige, ditakan. Napuno una hindi dito'y bagko. Kababainan. Sige, ditakan. Ay, nakpay mag-isupaw. Sus, napana. Saan na ko nung ingkang ka nun? Ay, simro talaga man yan. Di sakit na. Ay na, adu dagiti bisita nga agsangpet. Isungarod nga isamsamot mo nga inawan na ito'y pinggan. Ay na, agyamanak. Imbaglakit din tanda ka at tumultulong. Ay, kasanungatan no awan ka na. Ay, oo na yan. Oh, anya day jayan. Adan samot na naggugulo jerwan. Sige, tayo nakitaan. Ay, saan pa'y analpas ti panangan? Adan aggugulo. Hey, salagi! Ay na! Hey! Ay, tulungan na kami matan mga bug ka dagita nga aso. Ay, sus! Danay! Intaray dandag Ay, ito apo. supot ni Mirna. Ay, kamatan nyo dagiti aso! Pagpainam ko, ma. Wen tanagisupot ni Papang itinagado. Awan siguro ati si Dain niyo di balayo. Ay, adamot Anam, Jackman amo. No ape, anang isupot pa ilaan ni Papang itinagado. Sa paintaray mo't nga rodag iti aso. Wen nga rod Ay, nagaapaan dagiti nagdadakkel nga aso. Taray! Ninanang mo dahi ah. Kaslad na kabutang na naggapo dita kusina. Ay na, mariir na. Ito'y nagdumang ang supot mo, nalipatam. Salam mo ako kwa na kita. Natinagan tibag mo. Ay, mo na yan. Ay, matayak sa nitibain. Agsalat ako mapay, LV. Agawid ako, Junior. Mababain ako na yan. Kas kala sino nga agsasao? Agsida ka mo lagayam kadagita nga insop-sopot ka? Kas kala maibusan. Nagado ti insupot mo. Nairamraman akpay. Nakababain. Nay, Elbay, ada ka magayamaan. Mangibabain kayo kan ni Papang. Oy, sanak nga iramraman, LV. Taninanang mula ang tinagisupot. Nakatugawak lang ijay. Mababain ako ni Junior. Sigurado, pag-iistoryaan to dagiti classmates ko inton bigat. Bakit? Ikatemon ti kastango ugalim. Apay, di mo nang nagtay pagsasao ako nana. Nga awan ti mayat a makidanggay, iti tao anapalangguad ken mananggundaway. Ngarod Ay, sige, bayan yaw. Ta mapanak at kidaw iti dispenser kan ni maanang pasita inton bigat. Ken ikarim, asaan mo nga ulitin pa'y dahito nga inaramid mo. Sige, saanan ang maulit pa'y? Siyempre, adamot pagkamalyan ti tao sa anak mo't perfecto. Wen ngam amom lang aruden adakas, ken maibabain tayo, inaramid mo pa'y laeng. Manang pasita. Apay merna. Umayak agki daw iti dispensar. Ijay napasamak iti birthday ni Junior. Dayjay? Inungungtan nak nila kay ko. Kastamot tan ni Elbe. Dispensaran nak manang pasita. Ammo ka nakababa inday dyan nga inaramid ko. Ay, Saan mo't ngamin amasapol nga agilibas ka nga agisupot kahit. Imbagam kumakanyak tain suputan ka itiinyawi diyaw. Ay, dayta nga ron ti kamalik manang. Kunak ngamin no agungot ka. Saan? Ay, ti pagyamanan tayo kat awan kinagat dagiti aso nagaapa ijay. Imbaglaki di nga rudan tawan. Wen nga rod ala, inton birthday nila kay ko, umay kayon tumanan. Ay, umayak lat tagayam. Ay, agyaman nak nga rod anong kasta. Ta imbitaran nak lata.
Oray nakaaramid iti maday. Ay katwen merna ading ko. Kasta latibiyag. Adda pagkamalyan tayo. Hanggang ti importante, makaamiris tayo. Kat baliwan tayo, dagiti wagas tayo. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao akunana. Ti tao anapalangguad ken mananggundaway. Awan ti mayat amakidanggay. Tampok ditoy drama tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. DMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay.